Mogu bi se ukratko reći, makar tema je stvarno složena, da je transhumanizam jedna ideologija koja se pojavila 60. godina, makar je puno duže tu, koja u stvari želi čovjeku omogućiti da nadiđe svoja ograničenja kroz tehnologiju. Ali pritom, ne samo da mu želi napraviti bolju kibersku ruku, Neuralink u glavu i tako dalje. To se radi isključivo o nadgradnji tehnologijom. Ona u stvari zloupotrebljava staru želju čovjeka za transcendencijom. Jer oduvijek je čovjekova želja bila transcendirati. Ali što? Transcendirati materiju u duh, a ne transcendirati sebe u tehnologiju. I tako da se transhumanizam predstavlja kao poboljšanje čovjeka kroz tehnologiju. Mada cijelo vrijeme transhumanisti od Juvela Harari i drugih cijelo vrijeme govore umjetna inteligencija će sve poslove uzeti i onda ćemo imati beskorisne izjelice šta da s njima radimo. Da li da ih potamanimo, da li da im damo video igara, kukaca i video igara, šta je danas i tako dalje. A sam transhumanizam u stvari je jedna vrsta pseudoreligije također, jer to je jedina filozofija u povijesti koja smatra da ne postoji duh. I što oni rade? Oni pokušavaju stvoriti svog vlastitog boga i to prema njihovim riječima, ne mojim. To su sve doktorski radovi koje i transhumanisti što pišu od Michia Kakua, pa pogledaš. I oni vele, mi želimo kad puno mozgova bude spojeno na mrežu da zbog kompleksnosti bljesne kolektivna svijest. Znači oni, i kad imaju recimo u Americi registriranu religiju, zove se Way of the Future, i njen bog je umjetna inteligencija, a njena Biblija je manual, priručnik. Dakle, koliko god ovo se izučilo samo to, ti dečki su na vrhu svjetske špica znanosti i oni upravo to tvrde. Dakle, transhumanizam se predstavlja kao nadogradnja, zapravo nadilaženje ograničenja čovjeka, a najveće ograničenje čovjeka je smrt. I zato se transhumanizam prije svega bavi obećanjem besmrtnosti u cloudu.